Oh, well, hello. Didn't see you there. It's me, Ariana Grande. Yes, that's right. Big. Bok svima, ja sam Renato i kao što možete vidjeti na meni se nalazi Ariana Grande Inspired Orange Adidas Hoodie. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. Pikala sam ju up i oversizena je, jako mi je velika i ova je veličina S. Znači S sve. Još jedan modni element koji mi fali da napravim fully fledged Arianu su visoke čizme do koljena koje ne moraju nužno biti na petu. Pa eto, ako žele netko investirati i napraviti cipele broj 44 koje će biti do tu, I'm just putting it out there. Donirajte mi, hvala. Prije nekoliko dana na Instagramu @instalesho postavio sam vam pitanje da mi postavite pitanje na temu ljubavi, jer eto, bliži se Valentinovo, pa ajmo započeti godinu u jednom finom, divnom i krasnom ili depresivnom tonu. Pitanje sam vam postavio u vlaku na putu do Koprivnice. Išao sam u posjetu svojoj prijateljici Heleni, bog Helena, na što se naša zajednička prijateljica Udana Kristina iz prošlog videa nadovezala. Hoćeš li naći ljubav svog života u vlaku, jer realno put traje 200 godina, mislim hrvatski vlakovi, svi već znamo o čemu se priča, ali eto, nisam našao ljubav svog života u tom vlaku. Zašto? Zato što su bili su premladi. Cute boys everywhere, but way too young. Nope, mislim, možda ja izgledam kao teenager koji bi se mogao spanđati s teenagerom, but honey, way too young. A netko od vas misli da nema ljubavi, hello, osim one prijateljske. Dakle, ja se složio ne bi, jer bo sam valjda proživio nešto što se zove ljubav sa svojim bivšim. Ljubav je nešto što se gradi, ljubav je nešto što se održava i treba raditi na njoj. Kao može se desiti, a može se i stvoriti. Svako ima svoju individualnu verziju ljubavi, pa eto, dragi ti koji si rekao da nema ljubavi, možda je ima, ali možda nije u obliku na koji si ti naviknuo. Tema ljubavi najčešće za sobom povlači temu seksa, pa jednog od vas zanima jesam li top ili bottom? What a mysterious question. Kako ću odgovoriti na to pitanje? Odgovorit ću na to protupitanjem. Što ti misliš? Sljedeće pitanje je, jesam li zaljubljen? Zaljubim se 100 puta dnevno kad hodam gradom, jer sam skužio, nisam siguran u čemu je stvar, ali čini mi se kako da su svi odjednom postali zgodniji. I sad da ne velim prepovršan, ali kao na ulici uglavnom samo vidim površno ljude, ne ulazim u razgovor s njima da bi video kakve su osobnosti, pa onda uglavnom se zaljubim na temelju tih njihovih zgodnih fizičkih izgleda, a jesam li zaljubljen onako for real? Pa sam. Pa evo, ovako malo ću natuknuti da sam spreman za klasično dejtanje. Privlače li me Skandinavci? Pa nemam ih baš priliku često vidjeti uživo, nisu loši. Jedini Skandinavac koji bi mi možda sjeo je nekakav Viking s dugom plavom kosom, mislim tipični stereotip koji je mišićav, ima čekić. Describing a version of Thor, ali nemam pretjerano nekakvu težnju prema Skandinavcima, nekako i dalje težim našim Hrvatima. Misliš li da je ljubav dogovor između dvoje ljudi ili samo filmska izmišljotina? Imao sam momente gdje bi se osjećao kao da sam u filmu, ali ne bi to toliko nazvao ljubavlju koliko možda nekakvom avanturističkom romansom. Dakle, film je film, sva priča, namješteno je sve unaprijed, 100 puta se snimaju scene da bi izgledale savršeno. Ljubav nije film, ali može imati elemente kao te neke filmske industrije. Je li dogovor između dvoje ljudi? Ne bi se možda izrazio riječju dogovor, ali možda kompromisni život između dvoje ljudi. Moja nova upoznata prijateljica Jana zna da je ljubav jednako K-pop. K-pop i dalje živi malo na mojoj glavi s ovom frizuricu. Moram vam pokazati, dakle, objavio sam već na Instagramu, ali look at this. What do you think? Do you like it? Dakle, kosa mi raste u trokut dolje i onda nisam znao šta napraviti s time, kao realno morao bi se svakih tjedan dana šišat, što tehnički skoro pa i radim, ali kao ako mi već raste u taj nekakav
trokut špic, zašto ne bi napravio od toga neki famous event na svojoj glavi? Jer sam u jednom periodu onak htio da bude oblo u krug i onda bi to trebalo 2 dana i onak, bitch no, accept what you are. Trokut sam. Cimerica! I know you can hear me. I'm recording myself. Do you want to answer the last question? Zašto je teško biti u monogamnoj vezi? Moj osobni nekako savjet je, obzervacija je da su ljudi prisilno monogamni, odnosno da je monogamija, monoamorija, društveni konstrukt koji nije toliko prirodan i nije ni čudo da imamo toliko propalih brakova i toliko raspadnutih veza gdje se svi međusobno varaju. Ajmo ne biti mučka đubrad i prihvatiti to da volimo malo više stvari od samo jedne i onda će malo svima biti lakše. Hence, zašto nisam u vezi? Jer ljudi ne mogu handlat to da možda Rado voli malo više od jedne stvari. To nužno ne znači da ću ja svaki dan se zaljubiti u novog dečka što se trenutno realno događa na ulici, ali jokes aside, možeš voljeti nekoliko osoba u isto vrijeme, kao što to naravno i radiš sa svojim prijateljima, mamama, tatama, bakama i dedama, braćama, sestrama, ujacima, tetkama itd. Ovime završavamo ovaj divni ljubavni Q&A. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao, pozabavka!